Mwaramutse neza igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abari mu karere k'ibiyaga abigari namwe muri hakurya no hino mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese ndabasuhuza ambaha ikaze mbabwire ko ihuriro ry'igihugu nyunganabitekerezo ry'imitwe ya politike mu Rwanda yamaganye umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi usaba u Rwanda kurekura umunyapolitike Madame Ingabire Victoire Umuhoza nta mananiza. Ku itariki ya 11 Nzeri nibwo inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje umwanzuro wo kwamagana urubanza ruregwamo Madame Ingabire Victoire Umuhoza kuva muri Kamena uyu mwaka gukurikiranweho ibyaha bitandukanye nubwo we abihakana. Uwo mwanzuro usaba u Rwanda kurekura aka kanya uriya munyapolitike nyuma yo kugaragaza ko urubanza rwe rurimo amakosa akomeye cyane. Unasaba u Rwanda kurekura abafunganwe na Madame Ingabire Victoire Umuhoza bari mu munyamakuru Theoneste Nsengimana wafunzwe muri 2021 ikindi barekurwa ibirego baregwa bigakurwaho nta yandi bananiza kuko bazira gukoresha uburenganzira bwabo mu mahoro. Iyi nteko kandi ivuga ko ibyaha Madame Ingabire Victoire Umuhoza ashinjwa biri mu nkubiri nini cyane iyo kuburabuza abantu bo mu ruhande rutavuganwe n'ubutegetsi. Ikavuga ko kuva muri 2017 abantu bo mu ishyaka FDL Inkingi Victoire Umuhoza yahozemo bapfuye cyangwa se baburirwa irengero. NFPO mu itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye kuwa kane tariki ya 18 Nzeri 2025 nyuma y'inama yahuje imitwe ya politike irimo FPR Inkotanyi, PR, UDPR, PDI, PSD, PPC, PDC, PCR, PSP, PS Imberakuri na Democratic Green Party of Rwanda yavuze ko yamaganye umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi usaba leta y'u Rwanda kurekura Madame Ingabire Victoire Umuhoza mu gihe afite ibyo akurikiranwe mu butabera bw'u Rwanda. Yavuze kandi ko yamaganye uwo ari we wese washaka kugarura politike zihembera urwango, ivangura n'andi macakubiri mu Banyarwanda. Yibutsa ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mahame ya demokrasi kandi rukaba rufite ubwisanzure ndetse n'ubutabera bwigenga. Ku bwa NFPO umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ntabwo ukwiye kubera ko y'Uburayi ntabwo ukwiye kubera ko yirengagije kuba u Rwanda ari igihugu kigenga kidakwiye guhabwa amabwiriza n'uwo ari we wese washaka guhungabanya ubusugire n'umutekano by'u Rwanda n'Abanyarwanda. Yavuze kandi ko inteko y'ubumwe bw'Uburayi irengagije ko u Rwanda rufite inshingano zo guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda nubwo gukurikirana uwo ari we wese washaka gukurura amacakubiri n'imvururu mu Banyarwanda ndetse no kuba inzego z'ubutabera z'u Rwanda zigenga kandi zikaba zikorera Abanyarwanda. Ibisobanura ko nta ugomba kuzishyiraho igitutu icyo ari cyo cyose mu nyungu ze bwite. Ikindi nuko Abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko. Hejuru y'ibyo Madame Ingabire Victoire Umuhoza usabirwa kurekurwa akaba ari umunyarwanda nk'abandi mu myaka yashize wahamijwe ibyaha arabifungirwa nyuma asaba imbabazi Perezida wa Repubulika aramurekura. NFPO yashimangiye ko uburyo Madame Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranwemo bikurikije amategeko. Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranweho ibyaha bitandatu birimo icyo kuba mu mutwe ugambiriye guri ku butegetsi, kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Akaba rero ari itangazo ryashyizwe hanze n'ihuriro nyunganabitekerezo ry'imitwe ya politike mu gihugu cy'u Rwanda rivuga kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Hanyuma mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze Baku mu murwa mukuru wa Azerbaijan aho ari kugira uruzinduko rw'akazi agomba kumaramo iminsi igera kuri 3. Umugoroba wo kuwa kane tariki ya 19 Nzeri nibwo umukuru w'igihugu waherekejwe n'abarimo General Tad James Kabarebe yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Haidar Aliyev aho yakiriwe na Minisitiri w'Intebe wungirije wa Azerbaijan Samiri Sharifov wari kumwe n'abandi bayobozi barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije Yarchin Rafiev. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaherukaga muri Azerbaijan mu Gushyingo 2024 ubwo yari yahitabiriye inama y'umuryango w'abibumbye yigaga ku mihindagurikire y'ikirere. Icyo gihe kandi yabonanye na mugenzi we Ilham Aliyev wa kiriya gihugu bagirana ibiganiro byibanze ku buryo bufatika bwo gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi mu nzego z'ingenzi zirimo guteza imbere ishoramari n'ubucuruzi ndetse no kungurana ubumenyi ku itangwa rya serivisi rusange. Perezida Aliyev byitezwe ko agomba kongera kwakira Perezida Paul Kagame bakagirana ibiganiro. Mubano wa Azerbaijan n'u Rwanda watangiye muri 2017 aho iki gihugu gifite ambasaderi wacyo mu Rwanda ufite icyicaro i Addis Ababa muri Ethiopia.
muri Gicurasi 2017 Madamu Jeannette Kagame yitabiriye inama mpuzamahanga ya kane y'ibiganiro mpuzamico nk'inzira nshya yo kubungabunga umutekano wa muntu, amahoro n'iterambere rirambye. Icyo gihugu nacyo cyohereje mu Rwanda itsinda ry'abakozi mu by'ubumenyi bw'ikirere mu nama ya Transform Africa yabereye i Kigali muri 2018. Iryo tsinda ryanakiriwe na Perezida Paul Kagame baganira ku bufatanye mu ikoranabuhanga, ibikorwa remezo ndetse n'ibindi. Muri Azerbaijan, u Rwanda ruhagarariwe na Ambassadeur General Retired Charles Kayonga ufite icyicaro muri Turkiya, akaba anahagarariye u Rwanda muri Kazakhstan ndetse na Lebanon. Reka rero mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, ati barashaka ko u Rwanda ruba umuyonga. U Rwanda ni igihugu cyugarijwe, ati abanyamahanga barabizi kandi twabahaye ibimenyetso. Izo ngamba z'ubwirinzi ati zizagumaho mu gihe FDLR gihari. Ibi ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ku cyicaro cy'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda ku Kacyiru. Ni mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yahaye abahagarariye imitwe ya politike yemewe mu Rwanda ku ishusho y'imibanire y'u Rwanda n'amahanga muri iki gihe, aho bahawe umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse no kubaza ibibazo bitandukanye. Iki kiganiro cyahuriranye n'inama rusange y'ihuriro ry'iyo mitwe ya politike mu Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe muri iki kiganiro yavuze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko yakomeje guhonyora ibikubiye mu masezerano y'amahoro agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Yagize ati kuri RDC nta cyahindutse, ni nk'aho batasinye amasezerano y'amahoro. Yasobanuye ko RDC yongeye kwifashisha abacanshuro muri Colombia ndetse imvugo zihembera urwango n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge n'abatutsi bakomeje kwiyongera. Yeshuye kandi ko umubano w'u Rwanda n'umuryango w'abibumbye utifashe neza. Ati Loni dufitanye ikibazo gikomeye. Yari ihari mu mwaka wa 1994 yaba minuari ati na Loni binyuze mu kanama k'umutekano nta somo ibyabaye byigeze bibasigira nk'uko yabivuze. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bitumvikana uko Loni yananiwe guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse ikaba ikomeje no gukorana n'abasize bayikoze babarizwa muri FDLR kandi ari umutwe wafatiwe ibihano nk'uw'iterabwoba. Ati barashaka ko u Rwanda ruba umuyonga. U Rwanda ni igihugu cyugarijwe, abanyarwanda barabizi kandi twabahaye ibimenyetso. Izo ngamba z'ubwirinzi zizagumaho mu gihe FDLR gihari. Ashimangira ko u Rwanda rudashobora kubaho rudafite ingamba z'ubwirinzi. Ku bijyanye na Madame Ingabire Victoire Umuhoza, Uburayi buherutse gutegeka u Rwanda kumurekura nta mananiza. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati twe ntabwo byadutunguye cyane kuko badusabaga kurekura Madame Ingabire Victoire Umuhoza ako kanya. Harimo agasuzuguro kenshi. Ni ubwa gatatu batanze uwo mwanzuro, batangiye 2013, 2016, 2025. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi usaba irekurwa rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ukurikiranwe n'ubutabera urimo agasuzuguro n'igisa na politike mpatsibugu nk'uko yakomeje kugenda bivuga. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Gasamagera Werarisi yavuze ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi wo gusabira Madame Ingabire Victoire Umuhoza gufungurwa ukwiye kwamaganwa. Ati si agasuzuguro gusa ahubwo ni nko gufata igihugu nk'aho ari intara yawe. Twese tuzi uko byabaye, tuzi uwo mudamu imyitwarire ye, uko yasabye imbabazi, uko yazihawe kuko yemeye ko atazongera kwijandika muri ibyo bintu. Bivuga ko abo bantu rero bari bamuri inyuma. Dushyigikira ubumwe bw'abanyarwanda nk'ihame ndakorwaho, tudashobora gukinisha, tudashobora kandi no kugira icyo turigurana. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko muri rusange imibanire y'u Rwanda n'amahanga ihagaze neza, ahanini kubera uko rumaze kumenyekana rubikesha imiyoborere myiza ya Perezida Paul Kagame n'ibikorwa by'iterambere rumaze kugeraho. Kuri ubu u Rwanda rwafunguye ambasade 47 mu bihugu by'amahanga, zirimo ambasade 10 zafunguwe kuva mu mwaka wa 2019, uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'u Rwanda ikomeza kugenda ibigaruka.